pwede po malan wow na rakso kon kayo wow kisanan kan ko. Lukan ko na nalap na kanyo ko. Wow choro rang sabon machay kop na koryang kop na. Speaker and legislature sound ko kung lapalapakan nan palinsya. Momot sa government ho John pon painsap. Pachawan luka ukuran koros hong nan sabon machay rong Rahnwet. Ngay sabihin ko lang sa pachawan kalilay ko kupurakan hautapan sabon machay rong Rahnwet. Horalat and sabon machay rong kan kayo person and question natin. Kasaraw yan ko person and question natin wing matalanim. Koryaw project that grant and sawasa wiyawitan black pearl. Ang wing nakuwaro o kasilo state law number koryaw line is tuwa legislature ko o one ko yang kampan sa the public land and wing pompe. Kayong sabon machay mga Rahnwet pan sang matalanim wing pompe. Wing matalanim pan pachawan kasarawi aranan ko poson the constitution te ni meyew karya kete tuwa. Kasarawi ko poson the constitution te which pan pachawan miyawi ni sabon maray mo sang chang may pachapon langas nanwin matalanim. Pagwa che pachuan muya pa kasilisak payo mawin matalanim pan kawawi o kasarawi haray ran ko sampal watch. Programan ran ko sampal and win matalanim watch. Pan pachuan chaptia ni kasaraw mo chamoche ulagay sak ni may sam when kawawi ran ko sampal watch. O palikoryaw yay kamatong nan punganaray John Labiti kanin ewew Queen nanway matalanim. Kamatong kan may pan pachawan muyawi yay kamatongan pelopon, kamatongan yapiyo o kamatongan basketball. Sang nakawi ito sa wasakan may panyan P6A radio pachawan aliti sang panyan hebesan telecommunication the GC may bitmain kapasa on live broadcast o internet connection. P6A radio pan pachawan song and tatong live broadcast ng wawa o internet connection o kasarawi o kamatongkan ng radio o ng internet. Kongkak katong kilo cycle kit pababay sa tuwaw ang nakabertang radio kan o komplikak katong internet yay konpe public broadcasting Facebook. Koryawan sabon machay Rahnwet yay project ang miyawitan black pearl ang winakwaro. Australian Embassy may pachanan win pompe efesem. Pachaman tareo alain sa wasang palyan nukwaro black pearl project. Sa waswatch, pachota sang palyan taragay program te TAP. Match point sa wasa project ang black pearl may way nukwaro pachaman chapyata. Sa wasta grant watch pan sa wasa painta tupusaw kan metweta tos o samchay kan may panananong yawitan black pearl kan. Project watch pan yayawanan morning te sen chang railakan meoyamen nukwaro me pachapachanan win ponpe o ton tagankwaro. Tarakay program te TAP uyayawanan sawas te grant naging sawasa kaita wasan kausanakan o kengkap len chalanyanan o Palyan Australian Embassy mekan pachawan sawas te Rahnwet. O kain saklan sa kanmachay Rahnwet hapit ko sa net te state law number pukuryaw line sa tuwaw seksyonew line na pukisiluway me kachijiki certain professions on emplacement of utility ukap on public land trust o irachaykan.
Kayo met pan roti PUC enter kiyang subsen utility metwe chapi lian suwar ang railakan mesocha lamoy and kausan ng public land, public trust land some option, public land board of trustees. Chapter na naman niya prene wan bagay kate sa tuwaw. Question network Pana palichay railakan meban pakisap sa utility metwe chaldian pilo suwar sang niya prene wan bagay kate sa tuwaw koto. Koryaw Metpan pilorati PUC enter kiyang subsen utility te pil niya suwar ang railakan mesochale tumoy and kausan and private lands chapter na naman niya prene ang barya kate sa tuwaw. Kausan networks para palichay railakan meban pakisabsen utility metwa chapi niya o suwar sang prene riya kate sa tuwaw koto. Haramasaman ka po niyo menyang pakisap sa utility ukap pamuya iropokach. Kayo, pan kachla PUC o teta taropen pakpak, koryaw pan kachla option sa men katete sang PUC, kaslu pan o teta application and pachak kisilukohan sa Katayo pan point chalay sa Home Office and Treasury and Pompey State ang ni isa pan application. Kalamaw pananana men katete me kasaleta may kausan kawano taraktaran sa pan isu utility certificate kais kawano taraktaran sa pan isu utility certificate Kawano taraktaran sa pan issue utility certificate medan pakpak o kaiso utility qualification certificate pan wasigla PUC. Utility qualification certificate pan kasaleta na applicant me pakpak paki subsen utility kakanale service watch. Taraktar panutan kau naptak silikau poin katete Takawewa parapan kasampalakan nagkara yang subsen utility para sa jokak moy-moya. Kamungatan ko sa network pan chapter tato ni April ya isaktuaw and barya kita isaktuaw pajola. Main ko yung macakan hautapan sa palmachay from Rahnwet kalanganin kukuran koros o kasadelyo. Kalaban